ndayishimiye hayi perezida w'u Burundi ntabwo ijuru rikiri kumubara nka perezida w'u Burundi ariko mu isi baracyamubara nka perezida w'u Burundi. Hama ninde wimika ninde wimura, ninde wabahenze ngo se Barundi ngo ari bubandane, ninde muntu waje akababwira ngo ubwo ngo twavangiwe ngo twibeshye ngo twasaze twayobye. Nkurahiye isumba byose yantoranyije ikampamagara ikasuka amavuta muri uru ruhanga ikangira uwo ndiwe ubu. Perezida w'u Burundi mu buryo bw'umubiri muramubona nka perezida, ariko ijuru ryamaze kuba dese kandi ryafashe decision mu minsi yahera kumukura ku buperezida. Kandi nta kuboko ukuri kwiyampamagaye, nanjye mvuze nka Mikaya, nta kuboko na kumwe mufite ko kumusubiza ku burongozi. Mugombe mumwambika impeta musasi bishura kandi muramubeshya muramuhenda, namwe ubwanyu murabizi neza ko mumuhenda. Giye rero Nderisa ndakomeje kandi Nderiya ndakomeje kandi ndi General Prophète Martin. Hano ndababwira igisigaye, ijambo neva ndi hafi kutazongera kumva mvuze Evariste Ndayishimiye nka perezida w'u Burundi. Mu gihe hano kinyegereye cyane ndi hafi guhagarika no kureka kuvuga ijambo se Barundi. Namaze kumenya umunsi n'ukwezi iri zina riraba ritagica mu kanwa kanjye, nk'uko mutumva mvuga Nkuru Nziza cyangwa Makufuri cyangwa Juvenal Habyarimana, cyangwa ngo mwumve ndi kuvuga n'abandi bahisi barenganye. Na neva ndi hafi kwinjira mu kiringo cyo kuvuga ijambo ry'Imana n'ubutumwa butomoye gusa, kubera ko marayika wimura niba yakorotse akaduha umunsi wo kwimura, akaduha ukwezi ko kwimura, kandi abifite mu inshingano ko ari nawe wari warimitse. Hama misiyo nahawe ikaba yari iyo kwimika no kwimura. Wiyumvira ko niba Imana imaze kwimurika bimaze no kwimika, jewe ugomba ndasigara mvuga iki kindi. Twahawe kwamamaza ubwami bw'Imana i Samariya, i Yudaya no ku mpera y'isi. Ibindi nabyo ntabwo neva yakujijwe kuruta uko Hamani bamukujije. Hamani baramukujije, Hasuerisi wayoboraga ibihugu 120. Hamani ari Prime Minister, aramubwira ngo akira impeta yanjye ukora icyo ushaka. Mu bihugu 120 ntabwo Afurika igizwe n'ibyo bihugu. Bura no kuvuga ngo Hasuerisi yatwaraga Afrika inshuro 2 zirenga. Afrika irimo 52. Ibaze rero kuba wabo uyoboye nibura Afrika yose. Tubare ko perezida w'u Burundi ari gutwaye Afrika yose y'igice kimwe cy'ibyo bihugu Hasuerisi yari ayoboye. Byo mu baperesi bakomeye, byo mu baperesi bahambaye. Baboshye marayika Gaburiyeli bakamujisha bakamuboha isezerano ntirirengane. Ariko Imana ibwira Daniel ngo Daniel mugabo ukundwa. Iramubwira ngo mugabo ukundwa muri iki gihugu ni muyaba n'imitsa agumana ibangajwe. Bibwira ko genda umuntu musamaza umwe agaca akasamaza ngo biko bitasoye ko bidasohoye. Ibibunda iyo bugiye gucya biraza, ariko ntabwo bituma umurango
naho marayika uje kwimura mu Burundi niba azanye inkota yo kwica, niba azanye gereza yo gushyiramo Sebarundi nabo ba Riveriyani, niba azabaho ubuhungiro bagacomoka bagahunga, ikigiye kuba cyo kiraba n'ikigomba kuba cyamaze gupangwa n'Imana, n'inzira zaraharuwe kandi zaruzuye. Ntabwo ibyo bikiri ibintu ndi guhanura, ahubwo genda kukubwira ngo tugeze muri byo, tubyinjiyemo. Ariko ntabwo ari mwese. Hari igihe mvuga uku noneho wo kumva ko mbwiye umuntu wese oyaye, none se ibyo kurya by'abana wagize ngo ni ibyo kurya by'imbwa? Uyu mugabane ni uw'abizera, ntabwo ari uw'abatizera. Nose wagize ngo Uburayi n'Uburundi hakiza Uburundi? Wibwira ko Katari n'Uburundi hakiza Uburundi? Ariko ababibona barabibona, batabibona kazi yake. Niyo mpamvu mpamya neza ntashidikanya, hasigaye ikintu kimwe cyitwa gukuraho uwitwa Sebarundi, kandi nibyo yiyise. Icyo kintu cyahera koko niwe watangiriye umugisha, arawugomera. Reveriyani aramufasha, ndakugarika aramushyigikira, ndabirabe arabibasinyira. Inama nkenguzamateka irabisinyira, nashinga amateka na nkenguzamateka bikoranira hamwe gusambura cyangwa gusenya. N'abandi bajenerali hano je ntari budondagure. Hajye rero uko mwafatanya urunani mu gushyigikirana mu bitari byo, niko no gusenyuka no kurimbuka n'ibihano bihita bikwegana. Kandi none se ubwo ibyo byose ntabwo twinjiyemo ngo tubivuge cyangwa tubihanure, ntabwo biri bube se? Erega hano harimo n'amazina ndinze ndangiza ntavuze, ariko nabo bakaba bari mu murongo w'abagomba kubibazwa. Iyo rero hageze kuri Yorodani abantu barayungururwa, ndetse hakabazwa ngo ni bande bari butubanziriza imbere mu kwambuka. No ku nyanja itukura na Musa yarabajije, no kuri Yorodani Yesuwa arabaza, n'abakuru babanjije, abagore n'abana bazi inyuma. Ntabwo rero je ndi imborerwa, nanaborewe bwo nabanaborewe ibyamwema. No kuvuga rero mu gisoda, mu gipolisi, muri politike ya presidence, uko mwagiye mugoreka ururimi mu bene gihugu, uko mwagiye mugenza, namwe niko mugomba kugenzwa kandi bakabakubira indwi. Hama rero ibyo kwidigadiga ngo ubwo ngo Sebarundi ngo bamutoreye kuyobora Afurika, mumbwire profi n'imwe irimo, mumbwire profi n'imwe irimo mu kuyobora Afurika, ubyandike muri comment. Nta profi n'imwe ibamo uyoboye uyu muryango. Wowe igihugu cyawe nicyo giterera, kandi uyoboye uyu muryango ushyiraho politiki iri bubayobore. Nimumbwire icyo mwaba muzi Sebarundi, uretse ko Imana ye ndi mukuyeho ataramaramara ngo asebe. Ubundi mu kuwuyobora hano benshi bari bizega ko azafata ririya darapo, nanone akavuga nk'ibyo yavuze ari Kisasa ku wundi mwanya nanone yarahagarariye, yarayoboye ubwo Kisekedi yarahiraga, akamara amazi igihugu akavuga ngo ngiye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. N'ubu mpamya ko bamwe muriziga ko mu gihe gito yaramutse atinzeho gato yabamaramaza mu mivugire ye ku mwanya yarahiriye yaherewe inkoni yo kurongora. Ariko nta mushahara ubamo, nta mafaranga abamo, uriya muryango
iyi sango muyirorere muhagaze muri areti nakita iyo gutegereza umwami wacu. Iyi sango muyirorere muhagaze ahabugenewe dutegerereza amasezerano tugiye kubaha ku kwezi mukororere, uyu munsi muwurorere, itariki muyirorere. Niki kibuza abayuda gutabarwa? Iyo isezerano rigiye gusohora nibwo abantu begera Mose bagasakuza cyane bati no mu Misiri hariyo imva. Buno rero nibwo abantu bageze igihe nanone nanjye cyo kumbwira ngo none Imana yawe ibahe, ngo ni Bayali, ngo ni Dagoni, ngo ni Ashera, ngo ni Ryangombe, ngo ni Kiranka, ngo ni Kagame wagutumye, ngo waritumye, ngo no ubona ugomba uvuge n'ibiruta ibyo, ugombe unavuge no muri konegisi itariyo. Je ntago ndi umwana abana b'abahanuzi batangira, cyangwa se ndi n'umwana wo guta umutsima ngo ntoragura amabuye. Oyaye mu by'imwemu ndashimira Kristo. Hama rero marayika wantoranyije akambwira ngo impunzi uzazisengera zitaha, impunzi zizataha. Kandi harimo impunzi zitanagira telefone zitamvugisha. Kandi akambwira ngo ntabwo hazataha impunzi gusa ziri muri Afrika, n'iziri mu Burayi, n'iziri he. Kandi bamwe bazataha kuba ba ministre, abandi bataye kuba ba doctor, abandi bataye kuba ba dandaje, abandi ba igihugu cyabo bacubakisha amabuye y'inzahabu. Ayo makuru nkayagira. Ubwo wowe urinde wo kuca intege. Marayika wampaye misi akambwira ngo ndi mu bwiza, akambwira ngo manda ya 2015 bwira abo muri gusenga, bwira uwahoze ari umukuru w'igihugu ko ari buyiyobore. Sibateye kudeta narabihanuye ko ntisubiye ngo uvuge ngo dore bateye kudeta ngo ubwisezerano rirahagaze. Uyu munsi wa none ntabwo nasinze mbisubiremo. Perezida w'u Burundi yegujwe n'ijuru, kandi nta mu perezida wo mwisi uri bumusubize ku ngoma. Oya ntawe. Kandi ikiringo cye ntigiheze, ntikirangiye, kubera amasengesho yanyu, amasengesho y'abera, amasengesho yawe, cyangwa se umugambi w'Imana n'intego y'Imana, ishyaka ry'Imana rigomba kurangurwa. Byo kuvuga ngo Imana yabibabwiye muri 70, cyese ntabwo ndo muri 70. Navutse ibyo ngibyo ntazi. Mamenya ko umuntu wo muri 70 arakuze, umutama cya yarana shaje. Ikihutirwa Barundi ntimusamazwe na Tobiya na Sanibarati kugira ngo mutinjira muri Kanani. Hano ahantu duhagaze niho umuntu aza akakongorera, undi akakongorera, noneho ukajya mu mugabane w'abatizera, naho ukajya kubirebesha amaso ariko ntubiragwe. Niyo mpamvu abantu bava mu Misiri bababwiye ngo mugiye Kanani, ariko ntibababwire ko bazanyura mu butayu. Bakambuka inyanja itukura Miriyamu akaririmba, nk'ubi bimenyetso byose byatambutse, ubuhanuzi bwose nahanuye bwarasohoye, abantu bakoma amashyi. None ahantu twinjiye rero, ya ndirimbo twaririmbaga ko dushitse mu mitima y'abantu ishizemo. Barimo barabwira Musa bati no mu Misiri hariyo akaburi. None ko bidashika, none ko bidasohora. Inka yanjye narayiriye, inzu zanjye narazitanze, naramaze kwimuka, naramaze kuburiye. Aha ntegereje iki? Hano naremesha abantu bafite isezerano ku giti cyabo, nanaremesha abantu bafite isezerano yo kuzaba muri iki gihugu cyitwa Uburundi bushya, Jardin d'Eden, Kanani yitwa Uburundi.
nta nyungu iri muri uwo muryango n'imwe Uburundi buzungukiramo. Sebarundi rero mu majambo ye tuzi, disikuru ze tuzi, ntabwo ashobora kuzakina diplomase ihesha igihugu icyubahiro cyangwa se izahura Uburundi cyangwa se nyine ngo hagire n'amateka yandika yandi. Ntayo muzambarira. Icyo si cyo ntinze, ariko benshi mpamya ko nibyo mwagiye mumbwira ngo heraba ngo bamuzamuye. Hamani yarakujijwe ariko ntibyabujije abayuda gutabarwa. Yosefu bamukatiye 30 ariko ntibyabujije ko umuba w'inkwi wiwe uhagarara wemye kandi ukomeye. Umugore wa Yobu yahindutse umugabo we, ntabwo byabujije Yobu gutabarwa. Aburahamu umwana wiwe yamuciye intege ngo papa ikitambo kirihe, ntabwo byabujije ko Imana yironkera ikimaze cyane rwose. Ku musaraba abigishwa bihakanye Yesu n'abandi bantu bose baramuhunga bamuvako, ariko ntibyamubujije kuzuka. Urinde wavuga ngo ahubwo ubu niho mukwiye gukomera mugashyigikirana. Komeza izo munzi, remesha abo bantu barushye, abo bababaye, abo bagowe. Naho niba imyaka 20 hari ibibazo CNDD-FDD yaburiye igisubizo, imyaka 20 karangira, ntabwo isigaye ariho siho izabona igisubizo. Rero amakuru ufite atariho ivumbi kandi y'ijuru, mwanya mwiza tugezemo, umenyesheje ko amaboko aje kwimura no kwimika ayari mu nzira. Ayo ngaya ari mu nzira. Hama nimushaka munamubwire muti tukongeye Noro Kivu na Sud Kivu byo muri Kongo cyangwa n'u Rwanda, byose bihawe Evariste Ndayishimiye. Rwose nimushambo bimukorere niba mwabishobora. Jewe intumbero niriye ku muntu w'umunyabwenge w'icabwenge aba mu ruhande rw'Imana, ntabwo aba mu ruhande rw'abatizera. Hama rero niba byarahanuwe muri 70 igihe ntaravuka, ariko nanjye Imana ikabinyuzamo, ndajyana nabo, ndavangirwa nkabo, nkomezanye nabo. Umwe yarambwiye ngo bapfuye batabibonye, ngo natwe ngo tuzapfa ngo tutabibonye. Sawa ari gihari wowe uzopfa mbere. Koko urupfu rw'umuhanuzi ubwo ruva ku Mana, ntago ruva mu bantu, nta nubwo ruva mu bintu, nta nubwo ruva kwa Shetani. Imana niyigena ko umuhanuzi atashye, kandi ibyo muzabimenya munabibone ko jewe natashye. Ugwawe nagorero bica bigenda bite? Ugwawe ruzamenya inshuti zawe n'imiryango yawe gusa, ariko jewe ijuru rizaterana ribyemeze, umunsi ukuzimu bagufunge, hama mwisi babibamenyesha. Hama rero jewe nagira ngo mbwira Abarundi bose bategereye barorereye Imana yavuze, uhereye ku mupaka mutoya w'u Burundi ukageza ku mupaka mukuru w'u Burundi, nicyo kigiye gusohora. Uhereye kuri aeroport Melchior Ndadaye, fata umurwa mukuru Bujumbura, hari nawo umurwa mukuru wa politiki. Ari apana Igitega babijyanye yo kubera ubwoba ku bwa kudeta, ntabwo babijyanye yo kubera ko babihisemo. Nagira ngo nkumenyeshe ko kugira Imana yabivuze, udakuyeho n'akantu na kamwe, utanagabanyije n'akantu na gato, bitegerezwa gusohora nyene ukuri kwamye cyane gose. Umugabo wo kubihamya, nkabishingira intahe, nkabyemanga koko nabitumwe n'Imana guhumuriza Abarundi n'Abarundikazi. Kandi ibi bije ntabwo muzumva tuvuga iby'Abahutu cyangwa iby'Abatutsi, ariko buno Abatutsi batengushya Abahutu muri manda zabo, n'Abahutu batengushya Abatutsi muri manda yabo.
ibyo abahutu bakoze ni amabara n'amahano, ariko ibyo abatutsi bakoze ni amabara n'amahano. Kimwe kuri kimwe mwese mubabarirane. Buni igisigaye amarembo aruguruka ku ngufu, igihugu kirafatwa ku ngufu, barabateruraho ku ngufu ku burongozi bwanyu, mwanka mwemera. Hagiye kubaho guhirima no gutembagazwa kwa CNDD-FDD uhereye mu ibuye n'imizi n'ibicapo n'ibibaranka byose, umuriro ubikongora, isuka ibirima, ipiki ibyimba, inkota ibikata, umuriro ubitwika, amazi abisunika, byose birakorwa mu kanya nk'isasi. Naravuga rero ngo ndi mu bihe, ntabwo ndi kugaragara cyane, ni mu bihe byitwa mudahusha. Ndi kuri sinayipa, mfite imbunda iriho kamera rikode, turi kureba aho bigeze n'aho biri kuva n'aho biri kujya. Dufite isaha yo mu mwuka n'iyo mu mubiri, kandi activite zose z'igihugu n'abakirongoye byose marayika arabiduha. Amakuru, marayika ushinzwe ubutasi aduha amakuru. Ubwo rero ntabwo Yesu abwiye ibintangaje hagize ubitangaza, abantu bahunga igihugu muri perezidansi akagira ubitangaza. Ni njye ugomba kubitangaza kugira ngo mubipinga abandi mubirwanye, hama bibone uko bibasohoraho. Kandi noneho bikaza bigoranye na politike y'u Rwanda mutari guhuza kugira ngo nanone mubyite ibyo natumwe na FPR. Kandi igitangaje ngomba kuza ntavuze ngo ndi profeseri, ndi dogiteri, mfite PhD dahanaha, ibyo nabyo bigomba kukubera igisitaza kugira ngo bipingu nabirwanye. Ngomba kuvukira mu babaji, mama na papa mukaba mubazi, umuryango wanjye mukaba muwuzi, noneho byose bikakubera imbogamizi yo kwinjira muri Kanani, ahubwo bikakukereyamo gupinga cyangwa se kutizera. Ariko harimo n'abandi bizera, harimo n'abandi babyumva, harimo n'abandi babyemera ku ijuru rije gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza cyane rwose. Rero turabandanyije amakuru yose Imana impa nyacisha aha, message yose Imana impa nyicisha aha. Je ntabwo ndi muri babandi bavuga ngo hano ngo hari igikorane, ibimuga birahaguruka, ngo ibiragi biravuga, ngo ibipfamatwi bizaba bizibuka, ngo hama n'ibirema bizahaguruka, ngo muzaze ngo kuwa Mungu, ngo vendredi après-midi, ngo samedi, ngo no kuwa Mungu, ngo icyo gikorane kirimo ibitangaza n'utwumiza. Oya, sindi muri abo. Ntabwo kandi ndi muri babandi bavuga ngo tuvura indwara zose. Hari abantu babavuzi b'ikirundi n'abanyarwanda bavuga ngo turavura, nta ndwara n'imwe basimbuka, zose ngo barazivura. Ntabwo ndi muri abo. Ibikorwa birivugira, umuhanuzi yemerwa bisohoye. Rero kandi sindi no kugira ngo munyemere, ahubwo mwemere uwantumye. Biriya ni ikinyoma, biriya nyine ibyo mbabwiye byose ni ibinyoma. Ushaka kuzura abantu kwa muganga yagenda akabazura, baba bariyo benshi bapfuye no mu kaburi bariyo. Ushaka gukiza indwara watangira abari kujya kwa muganga bose ukabavura, hama tukakuyoboka. Ntabwo Yesu yigeze abwira abantu ngo muzaze ngo nzakora ibitangaza, nzakiza abantu, nzabohora abantu, nzafasha. Yaravuze ngo ababigomba n'ababishaka musanga hondi ndabaruhura. Puente. Abarushya baremere. Iby'Imana ntabwo bihamagarirwa abanyene byo, ntabwo bihamagarirwa batari ba nyirabyo.
nzokwama nkwizigira zikutazompemukira ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa muri kigwa n'umuco namwe mu Imana yera iyanjana sintemba nizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye mu bizombako byose zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa. Ndaguhaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hano duhagaze kuri Yorodani tugira tujabuke Kanani. Ikindi mu buryo bw'impemu duhagaze ku nyanja. Niyo mpamvu mubona urusaku rubaye rwinshi cyane. Ariko umuborogo w'ibikeri ntubuza abavoma kuvoma. Abamenye Imana barayimenye kandi abayikurikiye barayikurikiye. Kandi igifunga cyangwa se ibibunda iyo bugiye gucya haba ibintu byitwa ibifunga cyangwa se ikibunda, ibihu bishobora gutwikira ugasanga icyo gitondo kirimo ibyo bita kirogoya. Ntabwo ibyo nabyo byabujije ijoro ko ritaha hakaza umurango. Ikindi tugeze ahantu ba Tobiya basa n'ibarati bitera hejuru bakajya bavuga ngo none ibyo mwavugishijwe, ibyo mwahanuye ni Imana, ni umuntu cyangwa ni shetani? Hano rero ntabwo mvuga Imana kabiri, sinanayivuga gatatu, sinanabisubiyemo koko ntizeye, sinanabivuga ko mfite gushidikanya ko bitaba. Ahubwo ni ngombwa ko iyo ibintu bigiye gusohora haba uruhagarara kugira ngo mutajabuka mwese. Erega iyo ucyoza ibyo utizera ntushobora kubiragwa. Ninde wakoraga ikintu utemera utanizera? Erega ibi ni isezerano. Aha mwagize ngo turi kurarika umuntu utizera, umuntu wese utabyumva. Yesu yaravuze ngo mubwire abemera, koko yarazi ko hari abantu batazemera. Kandi niho yantumye ngo mbarira bumvira, naho batumvira muzibonanira. Kandi jewe ahantu ndi kwerekeza ndi hafi no kujya mbwiriza ijambo ry'Imana gusa, kubera ko ibyo kwimika nzi neza ko bigiye gushyirwaho iherezo, n'ibyo kwimura nzi neza ko bishyizweho iherezo. Kandi icyo nikirangira kereka mpawe indi misiyo ntayihawe, twahamagariwe kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bukiza bubohora. Icyo gihe rero tuzahera mu itanguriro kushika mu byahishuwe, no problem, koko nicyo twahamagariwe. N'iyi misiyo narindimo nzi neza ko Imana igiye kuyishyira ko akadomo. Rero hari abo twatanguranye, hari abo tubandanya badushyigikira, badutera intege, bagikomeye muri n'inkomezi. Tumeze nk'abantu bamaze kwicara muri saro, bamara no kubakarabya, bategereje ugiye kuzana indya. Ibiganza byacu birateguye, ibirenge byacu birateguye, twitegura
twiteguriye tunateguriwe kuba turi abantu bashika Kanani. Kanani ni iki? Kanani ni isezerano twahawe n'Imana. Ni bangahe barazwe Kanani? Ni bangahe babwiwe Kanani? Ni bangahe beretswe Kanani? Ni bangahe bahishuriwe Kanani? Ni bande bazajyayo? Aha rero harimo abantu bavuga ngo Imana yabihebye, ngo si twababwiye ko ari views barondera yayi. Narababwiye ngo dupize. Hano rero ntabwo tuyobowe n'ibishobisho. Narababwiye ngo gese ndi umwana w'umuhanuzi. Ibyo mvuga si inzoga, si itabi. Wapinga utapinga, wabigaya utabigaya, zabika zitabika, nta kibuza abayuda gutabarwa. Oya, byo kuvuga ngo Aburahamu ngo birangiye atabyaye, arabyara. Ibyo kuvuga ngo Yobu ngo birangiye ngo ari bwihakane Imana, ntayo ndi bwihakane kandi birasohora. Ibyo kuvuga ngo Yosefu ngo koko bamukatiye ngo imyaka myinshi mu mpimba, ngo aho niho agiye kwihakana Imana. Oya, hagarara utuze, maze wicecekere, ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Uru ni urugamba ruhera, uru ni urugamba rurangira. Ninde wababeshe, ninde wabahenze? Ninde wavuze ko Sendidede yagumye ku butegetsi? Ninde wavuze ko Neva yadugijwe mu ntera yazamuwe? Ninde muntu ushobora kuvuga ngo nkugubije ko? Ninde muntu wavuguruza Imana? Ninde muntu wajya hejuru y'Imana? Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yavuze rikomeye cyane, risumbya agaciro izahabu. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiri burogoye isezerano. Hano rero habamo ibyiciro bibiri, ubundi harimo abantu batabisobanukirwa. Hari abantu turi kumwe mu murongo w'isezerano ry'igihugu, tugomba gusengera igihugu, tukagitaramira, tukakirorera, tugahagarara habugenewe, ni mu masengesho, ni mu ndirimbo, niyo areti y'abanyamasengesho. Aho hantu tugomba guhagarara kugira ngo ya saha, wa munota, rya segonda rishike turi muri konegisiyo y'Imana, mu isezerano ry'Imana. Hari abarundi turi kumwe muri uwo murongo, hari n'abandi barundi turi kumwe, ndetse n'abandi bantu batandukanye mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, Afurika, umugabane w'Uburayi n'umugabane wa Amerika, muri diaspora. Aho uherereye hose ukurikirana Imbabazi TV gatatu, Zambia, Malawi, navuga ngo aho nyene turi kumwe ku yindi kote, mu gatwe kiwawe, mu mutwaro, mu cyifuzo cyawe personnel. Mbitwara rero mu buryo bubiri: isezerano ry'igihugu, isezerano ryawe n'Imana. Hose rero ndi umwe wo kugufinansa no kugushyigikira mu bushobozi bw'imwema. Abo dusaba ubushobozi bw'amahera bo yo ntayo turaronka ngo dushobore gufasha abantu, ariko Yesu yaduhaye ibi. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko wa gihugu we cy'u Burundi, haguruka ugende kwironderera. Yewe muntu ku giti kiwe, simama kwa jina la Yesu Kristo, korera uburiri bwawe utahe. Ifeza n'izahabu ntabyo, mugabo ibindi sariyuti, ntugire ingorane, washyitse. Aho rero niba hari marayika wadutumye ngo tugomba gusenga yo gucyura impunzi zizataha, niba hari marayika wadusabye ko tugomba gusengera igihugu kikakiriza impunzi, muzazakira. Niba hari marayika avuze ngo tuzenguruke dusengera igihugu, bwabuke abantu babujye, ya nka bayikame banwe ayera. Murabujya munanwa ya mata yera. Inyama ntizivugwa koko ari ibintu by'umutuku bivusha amaraso. Bibiri ivuga amata n'ubuki, ibindi ni inyongera. Mugabo rero ntabwo nabura kubwira abantu badukurikiye ngo tubabwire ko abantu rero
bareretse bahawe isezerano perisoneri, abafite isezerano ry'igihugu, bafite isezerano ku giti cyabo mu gatwe kabo. Mwese muri abaraganwa na Kristo, ariko ntabwo Yesu ntaraga igihugu impumyi, Yesu ntaraga igihugu ibipfamatwi. Niba utabyumva se urumva wabiragwa gute? Niba utabibona wabiragwa gute? No mu buzima rusange, niba umuntu atizera ko Imana ivuga, biragoye ko yakira. Nanakira azakira kubw'imbabazi, ariko Bibiliya ituvuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya ko kubera ko utizeye. Nose uriya mwami hari ikindi yazize gupinga, avuga ngo nubwo Imana yakingura amadirishya y'ijuru bene ibyo byaba ko byabayeho, ko byabayeho. Ni ukuvuga ngo muri konegisiyo y'Imana no mu murongo w'Imana, Mungu asifiwe, no mu buryo butandukanye tuzimwo Imana twese, nagira ngo nkumenyeshe ko biguma binoroha abarundi baratabarwa. Uwizeye arabona Imana, uwizera azabona amasezerano, utizera umugabane uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Rero hano tuvuze ubutumwa igihe kitari gitoya, mpamya ko hari nk'amezi nk'atatu twakoresheje yo gutanga imburi, hari andi mezi nk'atatu twakoresheje yo kubwira abantu ngo mwihane ibyaha byanyu, birananirana. Hari andi mezi nk'abiri twakoresheje y'ibimenyetso, birananirana, ariko ibyo byose bikagenda bisohora. Buno rero turi mu kurera marayika uje gushyira mu bikorwa, marayika uje gushyira mu bikorwa. Murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Ntabwo rero Imana yafata ibyo kurya by'abana ngo ibihimbwa. Niba uzi ko no mu rugo rwawe utizera, bizageraho mugura imodoka n'inzu nziza, wowe wisange hanze. Nimugeraho mugiye kwinjira Kanani, uzasigara hakurya ya Yorodani cyangwa usigare hakurya y'inyanja itukura. Uwizera haba mu mvura, haba mu zuba, haba mu ijoro, haba ku manywa, aguma yizeye nubwo waba uri mu ntege nke. Rero hari uburyo tubamo bugoye, buruhije, kandi n'abantu bose babamo. Tugera ahantu tugahura na Tobiya na Sanibalati, nerekeza ku musozo, urucantege mu rugendo. Abantu bakakubwira ati ni kuri ujya ntuzagerayo. Abantu bakakubwira bati reba umusaraba uhetse uraremereye cyane nturi buwushobore. Donc hari amajwi agomba kukubaho akubwira ko Imana nta nyinshi izaguha. Hari inzozi zigwanya isezerano zituruka ku badayimoni. Hari abarozi barwanya icyo kintu cyitwa isezerano. Hari abantu bwite bahaguruka bagahagurutswa bagahabwa misiyo na Shetani kugira ngo bakurwanye mu buryo bwose utagabanyije. Hari abantu rero bajejwe guca intege, ariko jye sindi mu bantu bacibwa intege rwose. Ibi ndi guhumuriza abantu bato. Nje ntabwo ndi umuntu uca intege ibyo ndeba, uca intege ibyo nzi. Niba Imana yarakoresheje iki kiganza nkakirambika ku muntu mwijaba, Imana ikamuzura, ikagikoresha mwijabe ni mu gihugu cy'u Burundi, ubwo abatahazi nuko ikagikoresha ngahanurira Perezida Nkurunziza, havugishwa bugasohora mu bwiza.
yendi barabara ntayo mvuze. Kwibwira ko uyu munsi ariho nyobewe ibyo ndimo gomba kumbwira ngo none ngo birihe. Erega ibyo uri kumbaza ngo birihe, wowe bihanga amaso. Ngiye ndi kubireba, ahubwo wowe kubira icyo utabibona. Cyeka niba ugira ngo nkutize amaso areba isezerano, nkutize n'amatwi yumva isezerano, nkutize n'umutima wo kubyizera, nta wizerera uwundi. Yesu yarabazaga ngo urizeye? Ibishobokera bizera. Hama rero ibindi nabyo isango Yesu yaduhaye twebwe ntabwo iragera, ntiranahera, ntiyanarenganye. Hama rero wowe ushobora kuba nanone utumva ikirundi neza cyangwa se ikinyarwanda neza, ukabitwara uko bitari. Jya usiguza mwemu yera cyangwa se udisiguza, cyangwa se nawe upfuka mubwira Imana ngo Mana, maze igihe numva ubutumwa ku Mbabazi TV 3, ni kweri cyangwa ni bongo, uhoraho azaguha inyishu. Uyu munsi wa none rero nkumurija abantu bafite amasezerano, ari nacyo cyanzinduye, banasubizwemo inkomezi n'ibyiringiro bibe muri bo. Ntabwo urugendo rwacu rusenyutse cyangwa runaniwe, ahubwo rurabandanya. Hama ikindi nacyo ntabwo mba muri nza. Amakuru ufite yizewe kandi bugufi bwanyu. Hano nyine igifunga kiri burakeye. Hano nyine bamaze kukubwira ngo Moridekayi bamwambitse impeta, kandi ngo bagiye no kumutambagiza umurwa, ngo yahawe n'itegeko n'iteka y'uko ari bubandanye. Reka nkubwire ko Babuloni n'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ntabwo byabujije marayika Mikayeli kubusenya. Byo kumbwira ngo naka ngo bamuhaye umwanya ngo hambaye, ngo naka ngo bamwemeye, ngo naka ngo noneho ngo arakunzwe, ngo arashyigikiwe, ibyo ni ukwidigadiga ugatwenga. Ntabwo nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo nibashaka bakwambika impeta ebyiri, imwe ngaha indi ngaha, zose ugenda uvuga uti dore nakunzwe n'umwami. Nushaka umbwire ngo ufite abavugishwa 400, ntabwo byabuza Elisa kubandanya. Hano rero abana b'abahanuzi, abatizera, abapagani wahuye nabo ku giti cyawe, n'isezerano ry'igihugu rero duhura nabo. Ngo ibi Imana yabivuze muri 70, ngo none ngo kuki bitasohoye? Ngo Yesu ngo bahanuye ko azaza, ngo kuki ngo ataraza? Ibyo ni iby'abatizera, twe turabemera, turabizera. Niyo mpamvu rero ubu tuvugana isezerano rikorotse nk'imvura y'ukwakana. Niyo abantu badasengera. Rikorotse rikorotse rikorokera twebwe. Wowe uraronka ku giti cyawe, n'igihugu kigiye kuronka inyishu personnel ku giti cyawe. Ubwo rero kwizera k'umwana w'umuntu ngo Yesu azagaruka kukiri mu isi. Ntabwo kwizera twizera ukwezi kumwe ngo ukundi tubireke. Ntabwo kwizera twizera umwaka umwe ngo undi tubyihoze. Oya, nta nubwo kandi igihe mbabwiye ngo ibi mwizere ngo 2026 ngo cyangwa na kare oyaye. Isezerano mwarigezemo, mutarimbukira ku nyanja, uzi kunanirwa wari ushyitse, uzi kwihakana Imana wari utsinze. Harya Yobu iyo yihakana Imana byari biheze, akumvira umugore we byari biheze. Mugabo shitani agutega kanyuma. Harya Aburahamu y'umwana we wamubwiye ngo pawe ugiye kunyica, cyangwa intama iri he ugiye kwica. Harya byari biheze. Hano rero niho mugeze, gisobanukirwa isezerano aho rigeze muri kamera, wihweze kuko nicyo amaso abereyeho. Buno nje hano mperereye kwa aya masaha, turi mu masaa 7 z'umurango. Wowe aho uri nawe yenda uri mu masaa 9 z'urukerera, cyangwa nawe uri saa 7 z'umurango, cyangwa isaa 8, cyangwa uri ava media yo kumanywa. Kuriya tubara ariya masaha tukamenya aho igihe kigeze iyo umuntu akuze mu mwuka, ni kwa abibara, ni nako abiharura,
niho bimworohera mu rugendo rwiwe. Iyo ucanganye ibintu, abapagani bakajya baza ari benshi bakavugira rimwe ngo dore ngukurikiye Eliya, ngo kandi Eliya ntari bugaruke, ngo none uragarugwa n'iki, ngo sigara nga bagutesha umugisha, noneho ukazasigara uri inzererezi nkabo. Abana b'abahanuzi bagukurayo bakakugarura. Ariko Elisa ko yarakuze, yarababwiye ngo ndabizi muceceke. Imbere nanone abandi baramwitambika, nabarababwira ngo muceceke ndabizi. Aribandanyiriza kugeza agaruye umwitero. Kandi inyuma ikikubwira ko abantu batizera bahise bagaruka nanone baravuga ngo ubwo ngo ari mu buvumo, ngo ubwo ngo ari mu misozi, ngo basaba uruhushya Elisa ngo duhe uruhushya tujye guhiga Eliya. Kwanga impari n'induru, arababwira ngo nimugende murondere. Ariko Elisa wizera yarazi ko Eliya yatumbagiye hehe? Mu ijuru. Nibyo byibi rero, abantu ko batagifise isaha yo mu mpwemu, ko batakimenya igihe barimo, ko batakimenya abo baribo, niyo mpamvu muzabona uwizera n'utizera, utizera gwisha, uwizera bose bagakorokera hamwe mu kinogo cyitwa kugararija kutizera, noneho ibintu bikabatungura batazi iyo bizananye, kandi ariko kaga. Rero reka dusenge, hama Imana ibamere umugisha. Mwami Yesu turagushimiye urukundo n'imbabazi watugiriye, wasohoje amasezerano mu isezerano rya kera ndetse unayasohoza mu isezerano rishya. Turagushimiye ko yose yakomejwe n'amaraso yawe, kandi uwizera arayaragwa akayagabana. Ndagushimiye rero ko n'ubu ushikanye ijambo ryawe ku bakwizeye n'abakwiringiye, kandi turagushimiye ko usubijemo imbaraga imitima yacu n'ubwenge bwacu, kandi ukaba uduhaye kugenda nk'abanyabwenge kandi kugenda nk'abizera. Ibintu ugomba n'ibyo ushima bibeho none n'iteka ryose. Amen.